Goeiedag. Welkom by vandag se les, selfstandige naamwoorde nommer 2. We're digging a bit deeper into selfstandige naamwoorde, and today we are looking at meervoude and verkleining, plurals and diminutives. Let's jump in straight away. Soos altyd is daar reëls. Onthou maar net, as we do sport or play games, we have certain rules to do a sport and we have certain rules how to play a game. That's why for the languages, same thing. We need to apply the rules so that we get the spelling and everything correct. Kom ons kyk na die eerste reël vir meervoude. In a previous lesson, when we did spelpatrone en spelreëls, het ons verwys na kortklanke en langklanke. En hier by die meervoude en die verkleining, this is where we now apply those specific spelling rules. Let's have a look. As ons 'n kort klank het, so we have a short sound, dan gaan ons die konsonant verdubbel. So ons kyk met ander woorde, it's a short sound, dan kry ons 'n dubbel konsonant. Plek word plekke. Blom word blomme. Lip word lippe. So any short sound, you're going to double your consonant and add a E to get the meervoud. Wanneer ons 'n dubbel vokaal kry, nou dubbel vokale noem ons ook tweeling vokale, which means they are twins. Why are they twins? Because they are the same. Ons kry 'n dubbel O, E, A en 'n U. Dink nou mooi terug, lettergrepe, and remember you can go back to that lesson and watch it again if you have maybe forgotten. When we have 'n oop lettergreep, dan het ons net 'n enkel vokaal. Kan julle onthou? So kom ons kyk na ons voorbeelde. It's 'n dubbel vokaal boom. Nou wil ons hom 2 maak, bome. Remember when we did lettergrepe, you would break it through there. Been, double E, one falls away and it becomes bene. For the double U, not a double U, a double U. Goed, weer eens, oop lettergreep, vure. Nou, ons praat altyd van die uitsonderings. 'n lang vokaal, so the same rule for the O, we're going to lose one of the vowels and add a E, but if it ends on an F, the F becomes a W. Byvoorbeeld stoof word stove. 'n Stoof is a stove. Reg. So remember for dubbel vokale, drop one, add E. Reg. Die volgende een, woorde wat eindig met L, M, N en R. So what you have to do in a case like this is make a little rhyme for yourself. Merlin or something, to try and remember which consonants we are talking about. If it ends on that, because now darms is a short sound, but we can't double the consonant because there's already 2, and that's why the rule says if it ends on an M, an R, or an L, then we are going to add a S to the end of the word. Darms, tuiniers, kinkels. But remember, ons het altyd uitsonderings. Wat is hierdie uitsonderings? Wanneer daar 'n lang vokaal of 'n diftong voor die laaste konsonant is, dan sit ons 'n E. Nou kan julle onthou ons het gesê L, R, M, N. If it ends on one of those, it gets an S. These are the exceptions because before the consonant we have a diphthong or a long vowel. Wiel becomes wiele, not wiels. Boeke, U gets a E.
treine, gets 'n U. Hierdie twee is lang vokale, en hierdie ene is 'n diftong. Reg, so dis belangrik dat jy hom onthou. Enige woord wat eindig met 'n vokaal of 'n diftong, gaan 'n E aan die einde kry. So if it ends on a vowel or a diphthong, we're going to add an E, ew, ewe. And what is a ew? A ew is a century. It's 100 years. Houe ends on the OU. Met ander woorde, we are going to add a E. This is just a slide for you to summarize everything that we've just said. You can pause here and take your notes, make some examples. And on this next one, what I want you to do is pause the slide right here and go through these exceptions to the rules. These are words that change completely. You'll see, for example, in the fourth block, stad becomes stede. Skip becomes skepe. Lid word lede. So the whole word changes. And this is a list of exceptions that you need to learn separately because none of the rules apply to them. Moving on to verkleinwoorde, diminutives. Diminutives. Good. Once again, we have to do some memorizing. Woorde wat eindig op 'n F, G, K, P of S. Wat maak ons met hulle? As dit 'n kort klank is, verdubbel ons die konsonant en ons sit 'n I by die woord. Kassie, parkie. Goed, parkie is eintlik nie 'n regte voorbeeld hier nie, want hy het 'n R, so ons gaan sê pak becomes pakkie, 'n parcel. Goed, so kan ons ook sê rok becomes rokkie. Can you see short sound? Ends on a K, double the consonant, add a IE. Wanneer dit 'n lang klank is, then we are going to drop one of the vowels and add a IE at the end of the word. So can you see that the rules are very similar? Short sounds, you double something. Long sounds, you lose something. Woorde met 'n lang klank, once again, you're going to drop one vowel and add a IE. So ons het 'n lang klank. Graaf word grafie. Kom ons dink aan nog 'n voorbeeld. 'n raaf, nee, raaf is nie 'n goeie woord nie. 'n blaas, I have a blister on my foot. Maar dit word 'n klein blaasie. Reg? Goed, so dit is dan die kort klanke en die lang klanke. And this next one is an easy one to remember. Any word that ends with a D or a T gets a JIE at the end. So if it ends on a D or on a T, we're going to add JIE. So hand word handjie, kat word katjie. So kry ons ook byvoorbeeld hond gaan word hondjie, 'n dog. My klein baba hondjie. Reg. So woorde wat nou eindig met 'n L en R of 'n diftong wat volg op 'n lang klank kry chi. Nou hierdie chi is eintlik ki wanneer ons hom uitspreek in Afrikaans. So moenie deurmekaar raak nie want daar is nog 'n ander ki that's still coming along. Maar as die woord nou eindig op 'n diftong of op 'n L, N of R en daar is 'n lang klank, dan is dit 'n geslote lettergreep. Gaan terug en kyk op die vorige les en dan add ons 'n TJIE. Dan word straal straaltjie. Traan, 'n T word
traantjie. Leeu, kan jy sien die diftong? Leeukie. Reg? So daar moet jy net onthou L, N en R. Maar nou woorde wat eindig met L, M en R. So hier gaan jy nou weer vir Merlin betrokke kry, Merlin. En as hulle eindig, kort klank, eindig op een van daai letters. Nou gaan ons weer verdubbel. Remember, short sounds, we doubling up. And now we add E-T-J-I-E. Let's look at the example. So you need to remember L, M en R and short. Dan gaan ons bysit E-T-J-I-E. So blom word blommetjie. Flower and is the sun. A ball word balletjie. Nog 'n voorbeeld is 'n bom, which is a bomb, word 'n bommetjie. Can you get a small bommetjie? Right. Maybe it doesn't make a big explosion. Reg. Nou het ek vir julle dit alles hier op dieselfde slide gesit. So here you can pause again, go through all the rules at your own time and make sure that you understand. Reg. Nog 'n paar reëls. As ons 'n lang klank het, 'n long sound, and it ends with an M, we add not by, it's P. Reg? Boom, P. Stroom, P. Goed. So dis maklik om te onthou. Lank plus M kry P. Reg. Woorde wat eindig met 'n I, 'n O, 'n U en 'n lang A. And I'm sure you've recognized this one by now because this is the third time that we're dealing with it. You can also go back to your previous lessons and go and have a look where we spoke about this with skryftekens, afkappingsteken. So wanneer jou woord eindig op een van daai, kry hy 'n afkapping chi, an apostrophe and then the chi. So het ons bikini ki, foto ki en ma ki. Right? And remember once again for the A, it has to be a long A, a long A. 'n Woord soos ouma word oumaitjie, no apostrophe, because the emphasis of the word falls on the O, not on the A. Wanneer ons woorde kry wat 'n kort klank het en eindig met NG, the ng sound, dan sit ons weer 'n ETJIE by. So 'n woord soos ring word ringetjie. Slang word slangetjie. Ding word dingetjie. Right. So jy wil hê short plus gee vir jou ETJIE. Maar exception to every rule, wanneer hy op 'n NG eindig and it's more than one syllable, then we are going to drop the G and add a KIE. So kyk nou mooi saam met my hier. Meer as een lettergreep en dit eindig met die NG. Die G val weg en hy kry 'n kie. So koning, die G val weg en dit word koningkie. Pisang, die G val weg en hy word pisangkie. Kussing, die G val weg en hy word kussingkie. So meer as een lettergreep wat eindig op 'n NG gee vir jou kie. It gives you the company and co. Reg. Die uitsonderings wat jy moet leer asseblief. And this is once again where I'm going to ask you to pause the page
or to pause the slide on this slide and take this down as notes, because these are exceptions that you have to know. Remember when we said if it's a short sound, we double the consonant and we add whatever. But becomes paadjie. Blad becomes blaaitjie. 'n skip becomes 'n skeepie, en spel becomes 'n speelietjie. You will also find these on the page that I told you earlier on to pause, with all the exceptions for meervoude, because the same rule applies to them here in the verkleining than what does in the meervoud. Hier het ek vir julle alles bymekaar weer gesit, die pi, die afkappings-chi, die ngs, kortklank en langklank, en dan die uitsonderings wat jy moet leer. Ek hoop dat julle nou mooi weet hoe om alles in die meervoud en in die verkleining te skryf, sodat jy dit mooi in jou kreatiewe skryfwerk kan inwerk, sodat jy dit kan regkry. Dankie, ek sien julle volgende keer.